Bueno, ni beti irakurri izan dut gaztetan, zupelotan zenbiltzala, Gatxin Uriarte, Karnizerito da Ulestia. Nondi datortzu hori? Aita handi, ezta? Hor dator, gu Karnizeri genuken. Hau itxia, hori kanpoko partizan, Karnizeri. Eta claro, orduan zan, ni deuten eban sasoien, urte bane eskuzko revoluzio batek, Oioneko panaderito, da orduan, alkarre batera deute gendulez, el panaderito de Oion y el carnicerito de Aulestia. Da gero, carnicerito de Aulestia, carnicerito de Murela, aitonak. Carnicerito de Murela, korra espainolin idazte bat. Da Gaceta del Norte, idazte bat Fernando Castro. Da Fernando Castro historiz japotxo eta aulestikue, zautu edo gotatek esan itzen, da no es carnicerito de Murela, es carnicerito de Aulestia. Da hor urte bana pertsuat polemikie, Carnicerito de Murela, Carnicerito de Aulestia, euren periodistan arteko saltzie, da, karo, hori ondo torren enpresarien, Aulestia ke más da, que escriban, da orduan gaztetxu despunteta banak, irulau, persona gailertu bentzion frontera, haze hobeto. Eta, ondo eginen zan Fernando Castro. Ze Murelaga zan, oineztu Murelaga muntzautu, Murelaga zan, herri guztize, terreno guztize, herri guztize. Da Aulestia, kali, kaleku gariez, da Aulestia. Ni hori terrenutzen Venezuela norrea zan edotia, honek Sabin kortak eta kontaute. Euri bat abesti, zuberokue, ez dakit zeine, goitan den, i Murelakoaz. Da, ni Aulestikuro. Da, handa baldi ba. Aldiun goztopa, hortxe esplikaute. Kaleku, Aulesti. Da hori, oin, herri guztiziek Aulesti izena. Aulestia, dok, kalea. Aulestia, kalea. Aulestio goindana, Murelaga ja no. Eta ondio pentsatu orman batene ikustela Murelaga horako, ondio kendu bari Frankon epokako. Edo ez da ikendu badazu,